Panjang, masih panjang. Hai guys. Selamat siang guys. Kita lagi di sini. Halo. Halo. Oh, kita beri semua ya. Aduh. Halo. Oi. Halo dong. Oke. Oke. Hi. How are you? Okay, where you come from? Belanda. Okay, thank you from Belanda. Halo, beautiful. Beautiful, banyak guys. Anu pipa itu Oke, baik, mantap. Oke, baik.
Elon karaoke. Elon. Emang kamu ya bintang tiap hari sama. Bintang segera dikirim bertubi-tubi. Nanti ditambah Buat pemirsa setia Sanggala TV. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Halo. Dari Leatung Sanggala. Ini dia. Cepako di Pati Cepako. Oke, aku tentu kembali kue. Wah, mantap kontennya. Wah. Jerman, oke, Jerman. Halo. TV Toraja. Halo TV Toraja. Lina sini gue. Sanggala TV. Kami yang ujung, Lampit dada. Kami yang di ujung sama atas. Karena golek nama sen. Boleh, dosa makan aku. Halo guys. Halo. Halo. Bisa turun dan tele, data silap kok. Ngerenduk. Taruh tuan rokok mati. Ya, kita ke Penarian dulu. Ya, we go to Tongkonan singing. Tongkonan Penarian.
Pamaju biro. Oke, mereka hadir bos. Oke, Julianus. Sarangga. Halo Pak Cien. Oke. Mantap. Mr. Victor. Iya. Weh. Oh. Halo. Saudara-saudara kita di luar negeri, how are you? Oke, nak good. 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 Ya, good. Today this the ceremony. Yeah, this is ceremony is good. And this is the Tongkona singing. Acara ni para dah kau tak ada kudu. Kita pesan dan dijarang kudu sawe. Pesan dan kita Pesan dan kita kudu. Ada kudu. Pesan dan doang ni. Lalu lu tahu doke ya? Tuh. Dai. Halo Inet, Ruth, Rowan, oke Yusuf, Rumpun, oke salam dari Batam Mumpit, oke baik, dari Batam menyapa, dan salam dari Enrekang, nah, berapa preman? Oke. Salam dari Toraja. Iya. Yang nonton selamat. Kita bakalan Jalur mah. Stasiun sih tamat tuh yang mana ya? Perkawis ini Inggris na kaya toko na pirinan. Toko na singing rakaya, toko na songong rakaya. Songing, ya songing. Toko na songing. Wah. Salam dari Samarinda, oke. El Nathan Pasambe dari Samarinda. Armil, salam dari Bolu Empit, sehat selalu, oke baik dari Bolu menyapa. Oke. Dharma Lalo. Oke. Ya. Dari Samarinda, stay nonton Empit, oke baik.
Oke, Ratu Bolang. Salam dari Manado. Oke, Ratu Bolang, Elizabeth. Mantap. Oke, baik. Oke, komen-komen dulu keluarga. Keluarga yang lagi nonton dari jauh. Oke, Mon. Reni, Rangga, salam sama orang Latung. Iya, salam sama orang Latung. Hai, Bunda. Oke, Bunda. Ya, Bunda sekarang sudah jadi pegawainya Meta ya. Belum kah? Belum diangkat jadi pegawai? Waduh. Orang sudah gak dapat THR nah tak apa. Kita sudah sampai guys. Oke guys. Jangan lupa kaosnya lipnya. Oke, saya butuh bintang-bintang ini supaya tidak hujan di sini karena sekarang musim hujan. Syuting dulu Pak Om. Halo guys. Halo guys. Sama semua kata-katanya halo. Memang luar biasa ini orang lihat tuh si cantik-cantik doang ini. Si malapuna ini. Halo guys. Hai guys. Halo guys. Saya bilang kok Si Lele nasang gemoy-gemoy. Iya. Banyak makan dulu. Iya, gemoy. Sulteng juga hadir. Oke, Kisman dari Sulteng. Oke, habis Siri. Tangerang mantau. Oke, Tangerang mantau. Abraham. Siang Ompit. Oke, baik. Karena terlalu besar, kikilar kisah kan? Bilang dong, yang mana tahu lah. Tantenya semua. Luar biasa ini. Oh ya, apalagi di depan kita paling cantik ini Lina. Oke. Masih kosong kayaknya Lina. Iya, masih kosong jomblo. Oke, masih jomblo Lina. Sama mendaftar. Siapa tahu ada yang berminat mau meminang. Lina. Oke, tanggal berapa menerima tahu? Besok. Oh, apalagi ini namanya Adel. Oke, ada Mister. Mana? Weh, Pak Axel lagi. Di sini Mister. Oke, Kevin. Oh. Oke. Oke, Dharma, Lolo, Petani, Lolo, cantik-cantik semua orang lihat untuk kesan. Weh, cantik semua. Yoel, Kencana, Desa Lomba. Oke. Ya, kita konten dulu guys ya. Konten ini baru namanya konten ini. Woi, halo. Halo. Oke. Dari Tumanete, dari Tokesan. Tumanete, Tokesan. Samarinda. Tidak bisa. Halo ladies. Weh, jangan dulu. Oke. Oh, Lelina. Oke. Selamat tanggal lo, selamat si tamu inde, toma pasang lo, to pasak liatung. Silakan menikmati acara dari Sangala TV. Oke, bye. Oke. Halo. Oke. Oke, Sugiyatno, salam Salatiga, Jateng hadir, ya, terima kasih.
Oh, dari pintu. Oh. Badung. Woi, badung eh. Mereka kepala badung napong. Kepala badung. Oh, payala. Kapal Badung dari Dende. Daw. Andul. Ah. Teto Mabura. Isman Sajudin, oke. Menyala Sulawesi, lestarikan budaya Celebes. Oke, baik. Terima kasih. Hello, how are you, mister? Oh, I am fine this Ah, afternoon. And you, how are you? I'm good. I am from Okay. Canada. Oh, from Canadian. Yeah, How was yeah. Canadian? Okay, good. Everything okay? Everything is okay. It's gonna be alright. This is from Holland. Holland. Oh, Holland. Mr. Holland, how are Yeah. you? Good. Holland, Amsterdam. I do have roti Holland. Roti Holland. Yeah. Yeah. Holland Bakery. Wih. Oke, baik, mantap bosku. Nah. Panas na. Halo. Dong, di pinggir. Oke. Hello guys. Halo. How are you? Where do you come from? Makassar. Oh. Saya kira dari Tasmania. Di Tasmania. Iya. Halo, Pit. Oke. Oh, astaga. Oi. Tarik-tarik, Mai. Oke. Film topi merah, set rantai ya, topi merah. Ya. Mana di Lembang? Oh, kene Lembang. Oh, nek ke Lembang luar biasa. Halo, Pit. Halo. Ya. Oh, minta. Okay, beautiful ladies from Germany. Hello. How are you? And you? Baik. Baik. Beautiful. Beautiful lady. Eh, For Germany. Oke, baik. Mantap. Thank you. Ya. Oh, ya. Oke, panas. Wih, Lina semakin cantik dengan kacamata hitam. Lina makin cantik. Liperan po mo satu. Satu. Masa? Anda pokari lah. Tak apa kita? Apa kita le?
Apa? Kau Arkaya? Ndala Kusolan. Ada deh. Sama siapa? Ada deh. Nggak ada. Oke, jelas tuh. Oke, Share langsung itu kah? Iya. Masa? Udah di share langsung. Iya. Hendra Rantialdo, oke mantap Pong Kevin set. Musuh. Iya betul Pong Kevin. Jelas tuh, pegawai na meta. Buda pegawai meta ini guys. Nah, aku na lebih lamar dulu kalau jadi pegawai na meta apa. Ketemu lagi, masuk HP ku lagi, saya masuk HP nih. Oke betul. Karyawannya Meta Bang, Iya. gajian dapat THR. Pegawainya meta ini. Tahu aja. Bunda-bunda ini. Bunda-bunda. Bunda pegawai meta. Bunda-bunda Ya, pantai. kapan tantangan kontrak? Om Pit tahu sudah ini. Ini tahu lagi Om Pit ya. Masih mau dikakuyo meta. Cucu nenek. Ya. Oke. Ya. Oke, Hendra, apa kabar Sangalat TV? Oke, baik, kabar baik. Gadis. Di sini beautiful gadisnya di sini guys. Dari Tokesan. Oke, Abisari, salama. Oke, jadi udah lihat tuh sama Musa ya. Nah, ini kan gadis Tokesan ini, masih ada jomblo ini. Buka dulu maskernya. Wah, luar biasa. Mantap. Weh, semakin banyak penonton gara-gara banyak orang cantik dalam ini. Weh. Iya. Halo. Mantap, oke guys. Apa ini Sangalat TV ya? Oke, baik. Semakin menyala Sangalat TV karena sekali yang binding-binding di dalam. Iya. Banyak yang binding-binding. Ini. Halo Bit. Halo. Ini gadis cantik. Gadis terpaksa. Mereka itu kan gadis Om Pit. Iya, spill dulu gadis-gadis. Gadis mana itu gadis-gadis? Mana gadis-gadis? Ini ke sana. Bentuk boleh. Ya, oke. Ya. From Belanda. Mader from Belanda. Ya. Petari singin pito. Thank you for coming to Toraya. Mantap. Hai. Hai guys, foto kami ya. Halo. Lagi bersama Mama. Kalian don nenek. Harus pasero. Oke, pabilangan. Oke, terima kasih Pak Wisnu bersama. Oke, bye.
Oke. Pak Kasikia sudah sampai Morowali. Nah. Oke, mantap. Salam buat semua keluarga di situ. Oke, Matius. Pen barak tahu. Terima kasih Litvina Rungan. Mantap komplit. Banyak cewek cantik. Wah, banyak sekali nih sini, Andro. Wah. Sebenarnya bisa ya? Luar nila ako. Paato cantik ini na. Paato cantik ini na. Wah, ada bule satu di sini guys. Ada bule. Where come from, Mister? I am from Belanda. I am penjajah di sini. You wanna beat me? Tunggu adu kerbau. Oke, baik ya. Jangan lupa kirim bintang bang. Supaya Om bisa sorry adu kerbau. Apa? Ya di sini pengen tadi. Antaknya siapa yang terbadannya? So Kevin tangku mande. So Kevin kurus. Kau misal lagakan. Kau misal lagakan. Kau misal lagakan. Kau misal lagakan. Bapak Ibe. Coba ini ku kemarin ku dukar ku udah di Amerika di talobang. Ah. Iya. Ya.
Jonas. Saudara jauh. Saudara Sister Black kan kami saudara. Nasa tena li taruh di lambi. Iya, saya terus di dalam. Nah, lambi taruh Elina weh. Ini antar. Kamu ini mau Elina ke situ. Taruh lah boleh. Iya, ada kan? Dole ini nak. Dole Nah, tahu ah. nak kayak dikit tan. Bahkan saya rentak okti lah ya. Siapa datang? Nek sere mangun. Aku Sunday. Sunday. Ban ko siara lang sila. Oh, Indonesia. Saya nampak depan. Woi, keren. Samuel, gimana ini? Dilihat tong sangala. Oke. Orang taruh to kampung Gandaiyah Maru. Maju. Maaf itu deklaran nah. Maaf deklaran. Oh. Kasi bakaran ni. Apa ini?
alis lan, kuarto alis na berlayar. Temuan lan. Ano kita daw? Coba to da asaliannya. Nonton kembali oh ya pas semua. Halo cantik. Halo. Ayo.
Ya, lebih gulung daw sambil rampuan ada ni. Ya, taruh ni. Kamu kumigulong daw dolong kaya lang ano. Ya jadi doang bilang dari ini mang karangan suruh menjadi dulu nah kapan kembali ke bro. Oh guys, Dawati sama mewah-mewah ya. Ya. Jika ada kepomperiana siapa kami? Ya. Mana nih? Ya terus maju sampai di gulung itu. Ya. Mana? Mami sa pala teguro naman ang masembay. Padami sembay mo ane, para daw. Yo, gulong lang, gulong eh. Gulong terus. Pamalimay. Ya to. Yan na yung pasadya to. Wala tayo ke sulit pasablo. Oke. Ya. Jadi ito tumamuli yang ambil bagian semua na yang ambil bagian BRI alias BIR. Ya. Yo. Patarumi dulu. Pemuda pada rangkaian nanti. Bilang aja na dong mati siap beda. Bola benda patu perangka. Ibadah na perangka dulu. Ya, pamalan mai. Semangat ko ito mamuli. Oh, na kurang semangat dong deh. Ya, maju. 1, 2, 3. Ya, maju. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, bersama teku utamakan keselamatan. Safety best. 1, 2, 3. Ya, maju. Semangat. 1, 2, 3. Maju. Ya, maju. Ya, maju. Ya, melayo-layo mo kami satu. Taman yang bukai de sarali na do, saringan. Ya, awas. Oh, ya mo na to. Kubaw siya may bumaniman ni. Do, hati-hati. Oh ya, dia mau ilan na para adote, jadi mana mo te? Si ambil dolo, may bukai kekilangan eh. Ratai dolo, may perhatikan yung letena dolo kende kekilangan. Ulun na dolo, tahu mana letena to, yato na sumalong ina na letena. Jadi ya ulun na lamitiro, ya dolo lang to. Jadi ulun na kende kekilangan tayo lamisiran nih. Budak batu rangkaian jadi pasusin itu. Luciana ada tuan nomornya salam buat Arma. Oh iya. Turut ke depan kita. Terima kasih Luciana. Di samping aku kedua ini siambe. Dia ada dua dia itu serum kopo pelangkan. Ya lah bisa pusule. Jadi dengan namanya mau kami bukai. Ya dulu ketua yang kuat kena beralui nari yang meneri dulu di samping bibir kau. Ya, nggak buka ini kau. Ya, lalu ini meles dulu, lalu ini nali itu bola-bola na. Ya, buka dulu tuh, dulu. Tutup saringan dulu, lalu yang kait dong bisa, wadah ini meles dulu. Makasa, misian kang kait. Apalagi dia mataran teban deh. Halo Karma. Jadi utamakan keselamatan kerja. Dharma lalu. Ya, si Duta Tukai yang kan, yang kayak rumah. Dharma. Iya. Oh ya. Nah, jadi pembinaan ada. Yo.
Bola-bola na buar karena dipakai nilang bola-bola na. Jelas yang lain naman ito. Ruth Roman, hi Kembar. Jadi Salam yang dari lain itu bola-bola na Samata. dulu. Ya bola-bola na dulu, labis siap kayo, bola-bola na. Bola-bola na le, alay dumi buar ka na lakin. Daglang ang bola-bola na todo na luwe. Iya, jadi udah orang lakin itu. Opat lima na mau silakan. Pakarip itu. Tapi mangkada kotor, tentu di Jakarta ini nanti. Salam bola-bola. Wah, saya marana lagi lagi tu bola-bola na. Di mana tu parti dalam yang kalangan? Banalete na. Oh, berarti itu turun na. Ya, ada orang yang turun na. Yo, berarti kan itu. Ulun na wakil kena kebilangan lakian. Oke, gelong petanduk. Ya, berbarkan terus. Ada, tabe. Weh, bisa siap komisi murah pada ditang natin ni beta siya ka sulut ada lualang eh. Yo, parang ito. Dami sigura. Yo. Ya, lagi lama itu, misi rande-rande. Kasi ni dolo, misi rande-rande ni, kay pakai dengan ano. Ya tu kain ini pada kulumi nanti, kulumi. Ya, bori yo pasti, yang kailangan. Oh ya matulun na, misi rande-rande ni, pakai kailangan. Ya, hati-hati. Ya, siap kerja, bikin kelangan. Tolong. Hati-hati. Ang kailangan, ya. Awas eh. Di cara yung dorong eh. Ya, taruh saya tiroy. Ya, suruh saya berdiri sini lah. Yo, yang mesti lebih sorong itu buat ke dalam bagi itu lang. Nah, disorong itu lang ang todo lo. Nah, masero lalu si temi pepori, masero ini alay. Ya, Pataromelo itu, Pataromelo. Jadi yang pertama dikerjakan ya teh, sorong tolangan. Yo, pela-pela itu tuh, Pataromelo itu tuh. Kita fokus di sini. Tak sorong tolangan Ya, pemandai tahu sukai manina, tak sorong tolangan tuh. Para pala mengembang interan pa. Namang katena ako di sorong, napabi ang mga ng parang kaki. Yo. Posisi balete. Jadi ada masukan. Ya tuh pertama kapalin namin parang kataman sorong ini apa le supaya anu ya. Dinasan ko me. Parangka di menulang betul kan Calvin. Ya, jadi padang kalau tak pabendan. Ya, dari nulang temi pakai tahan ini tulang kalangan pabendan. Siang kangkai ini nasa kulo dulu. Mangka bete tamane sorong imay titio, sebab mungkin bisa Thank you very much for your timing. Andi In nalang my funeral ceremony. Awas. My father. Okay. Oke, thank you. Ya, bangun dulu, bangun dulu. Ya, berengi. Betulang na pasada kakaran betulang dolo. Dengan ulang, song kada usule keno. Ya. Marangka. Ya, betulang. Ya, babena ni awas tiri do. Lo ngano na ni kandas. Tahan ni. Lagi. Ya. Ane. Ya, baru kue batu pemandai yo. Song kadau. Baru kue batu pemandai dolo. Pemandai dolo tu temannya sorong itu jo eh. Ya nama kato. Tabang iru satu na lempar lanjutan na. Pemandai yo tu pemandai. Di samping Dendo kamu sa dia nanay pabalakan tuang babis sambungan na nina oh. Yo.
Dino to tangan niyo te. Sebagian deh. Mete mati rok ko. Yo, nalambi misang kini yung balakan. Ya sambung itu sambungan nila na malarok ko. Ya te natasurong ni terok ko. Na nandi na lang tarampak ko. Yo. Pwede ba kami kayong panakote nandi na minggang bulang tarampak? Yo, lapit ka na. Jadi sorong kami te. Putar mi dorong mi mai. Kamane mangirubir. Yo, semangat. Halo guys. Mudah bir. Kaya putai. Mana? Angin. Para na ito mero. Oy, ini yo mela, ini yo Oy. Oh ya, ini terok indio terok na sangat ini me. Ya sorong mai. Pamalit na lang ko eh. Yan na nila siya dito, kapag mo to. Ya, dorong. Ya, dorong. Awas, hati-hati. Mandasya na to, ano na to? Yo, dia pamalit na 1, 2, 3, maju. Mami siapa yang melelak pemilihan atau alat suara moya. Yo, lagi 2, 3, maju. Awas kabel doe. Para pamain jalan dorong sama kabel doe. Ya, parkir bagus. Parkir, apa sudah. Ya, masih miring. Ya, maju mesin terok kok. Ya, posisi minta. Coba tanya langsung. Ya tuh kamu bagian bir. Saya mau beli. Ini kemenangan ini bisa mengerokok balakan. Ya, sambung nih. Sambung dulu. Stop dulu. Tidak boleh. Yan masih ditentang, nasi aduan anak tuh bir bisa. Karena melo pelampungan. Satu. Bisa ada 2. Ya. Bisa. Bisa deh. Ya. Di samping sementara dia tuang-tuang laku kamu anakku tuh di sini murah namanya sakewe lalu coba. Dapat ada sekarang. Oke, baik, mantap. Ada sekolah minggu. Kami saya dari kewe lalu. Ada di situ ke. Pada situ ke pada masyarakat kita pakai. Yang natay naman po ito, udah sawis maju, nabi masari lantai. Ombe, bisa dapat pengamen terok kon sangkin do. Yang natay na lang, foto kita kompas ini dorok ko. Kailan na namin, kompas ini dorok ko namin. Sambung ini tadi dorok ko do. Oke. Kita Mister. Mister. Kompas. Mister. Mau kabir. Yo. No. Sambung kita tadi. Tayo kami labisan kinanilo lang, narin ito lang kanalangan hindi te. Narin ito lang kanente lang, antay milang pupitian ay alam mo. Karan ito lang na. Sambungi. Tayo kami sa akin, matilang ito karina alam mo. Ya, pasambungan na ito tali.
Tali, tali. Dibuka ko bisa na. Mamila tu tali nina oh. Nina panipokada tali. Sabungi. Oke, baik ya. Pasang batu tali warna biru nina. Sipak sabung biru. Ayan to. Pengkarangan ni Otiba nina pero Oh, Malex, bir. berarti kan itu mi Bir. pengkarangan baru terlalu dulu lah. Opini siapa? Dia mau biar ini. Apa? Karena itu kali meninan. Tahu tak pakai? Ya. Oke, baik, terima kasih. Dan ada tahu kapadian nina HP kebisiannya pasulay. Do na po kada imbe na rin ito kung yami parulong minibela kung anong minapupo bangkang kami. Kasih. Oke, Makan baik. kepala iba siya la weekend. Yo. Kinaya sertifikado. Banyak berkat. Oke, baik. Hindi natin ito. Ni barang ngantik kimaya tayo lang. Tete na mo misya, ito ko tete mo misya tete mati pare. Ano to? Halo, kita. Halo guys. Along tang. Adel Faith. Oke, Adel Faith. Memang keberkatan manusia kanila po. Acara selanjutnya, kapag kayo ulit tugas tayo. Alam ni Pekali, lamay na namin minandong te. Pekali, may iwasok yung te. Kasi pa, kalas do, ano, do. Do nagiri kipili kay Larang. do ano na. Pekali, may iwasok yung te. Pekali. Mana to Pekali? May iwasok yung te, kaya may pagkanas do yung taro. Yo, alam ni Pekali mo rin. Siapa sih, Bro? Ada Pekali, may iwasok yung te, nakarurok ko. Sama muda pakai kain naga atau pegawai. Oke. Namanya. Barbarkan lagi bintang. Halo. Oke. Sebentar. Oke. Iya, biar bintang. Weh, bagaimana kayak bintang dari Dubai ini, weh? Belum dibilang layang, weh. Aduh. Bintangnya ini, nggak kelihatan. Coklat Dubai saja kalau tidak ada bintang Dubai ya. Ya namang kato. Tapi tayo pa naman kato ano nito kung kayo dolor ko. Ito Pekali di Pasang kini para Pekali. Halo, merempe. Iya, halo. Beto, bir. Oh, kopi teh. Bir le. Ada budak kayak gini. Kailangan ni ano nito dia na memang dai mga Pekali. Sangat mantap. Oke, baik ya. Tayo dito kay wala untuk mga to. Halo guys. Masuk mana? Oke, wih, cantik-cantik ini. Dari mana kayak ini? Istrinya Calvin. Saya dari Palopo. Oh, dari Palopo. Wih, memang garis-garis Palopo itu cantik guys. Oke, luar biasa. The first time you visit funeral ceremony? Oh, di sana. Mantap. Oke. Oh, dari panorama yang kanan turunnya. Panorama. Oh. I speak English because ya, hati-hati. Baik kalau taruh kalando tuh, saya taruh kalando. Ya. Mbak Pekali, yang biasa kan kok. Abang mo. Labo Pinay mo dito, Labo Pinay. Patuloy ako totong kampong ito, Labo Pinay. Labo Pinay, nola ang pasimuha kayo, Almina, yung biro-biro. Tak bakit na doy, nakilang ko. Walang mga pusaka. Karena sakit na daw mo itan ito, lo kalang tangan sakit. Kalian na ko naman na. Grabe mereka ko to ano. Hindi pa natin hero ko le. Tapi sahabat yang ini sama orang itu dulu ya. Ya. Nah. Dia ya. Hello, how are you today? Dulu.
narana sa usay Inggris to lihat tuh gue. Iyalah orang pintar orang dalam. Dinele itu Belanda tuh. Banyak dokter. Sudah ada banyak jenderal. Mana bir rompet? Ada bir. Kita bir kuat, Habis. kita bir. Habis. Apa kabir bihan itu mi? Dapat bir rompet. Dapat bir rompet. Siyempre, yan na rin sa mga tuhan, nakuha pa rin na mga limba doon naman isang katero mo malakan. Jadi, may mga kapantugas kiset si mga pasok, isoro mo ako sesi selanjutnya. Ya, Silakan Kika. terima kasih kepada seksi Mapasonglo. Jadi selesai. Tapi yang aku keluar ya kalau dan kerampuan. Nanti kita Oke, silakan seksi lagi. Ya, Seksi silaga. sebentar sore itu, sore habis ini. ya. Kita mau Silaga. Oke, baik. Biar ke seksi bir dia tuh ya. Iya. Iya, supaya kita apa? Kita mau menuju arena Tedong Silaga. Oke guys. Ayo kirim bintang dulu. Iya bir dulu. Dulu kirim bintang. Bintang mana bintang? Weh? Tunggu. Oke, Beli iya. bintang, beli bintang. Kirim dulu bintang. Siap. Weh. Beli bintang Barbarkan dulu. dulu bintang ini dari Holland ini. Beli bintang. Orang bule ini guys. Live tuh. Iya. Oh, tunggu. Iya. Kita tunggu bintang kejora dari Mr. Rizal from di mana tuh? From Jakarta. Oh ya Jakarta. Oh. Jangan itu CBI TikTok. Kita beli dulu yang besar-besar. Coba kasih yang anu loh. Kasih paus. Yang besar-besarnya kayak paus. Oh, masuk itu ada pausnya. Dulu kita yang kasih yang besar. Ya, kasih barbarkan terus. Barbarkan terus bintangnya. Oke. Isi dulu, isi. Wih, Tak apa. Isi oh dulu. Gusti, oke dia. Baik jenis Rapid. Kapan ke Jakarta? Sini main-main. Oke baik ya, nanti kita main-main kalau ke Jakarta. Kita main-main di pasar malam. Kalau jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir di pasar malam. Oke, baik. Siap TKP. Salam ke alam. Masa bosan kau nanti? Aku dia bosan sotiku. Bosan sondok ya. Iya. Oh. Bertabir bisa ya, tak apa pulang birat nanti birah. Berapa bisa ya Pak Bukumnya? Berapa kalau musim bisa ya? Mana memang mau bos. Oh, oke baik, mantap dan pom. Terima kasih dan pandai. Ada rantai keluar. Marka ya, melihat kita mah. Mentama proses. Proses, oke ya. Keluar na sangka na kandung kaluaran. Oke, kalau ke Jakarta chat ke Facebook. Oke, Di baik. hotel banyak di tongkonan di hotel Parante Manikna te kaisunan. Oke ya. Oke. Oke Pak Traktor Ir uli. Semua tumete pekan sangalau iran lain det pekan sangan te belalang. Pira-pira ada sabung ayam mau ada terus sih harus. Ada sarung ayam. Pelangan Lalu Benambulo ada nama rimba. Lalu saladan saban minangan sangkana nirasekane. Si ulang na tilalong siloso tarapang si tulan tadi di paturu-turu tumamak. Oke ya mantap. Terima kasih bos. Oke. Bandang si ulang na di Mentuara Roko Suleng karena tamasana sangat terlome masih di Oriwan Balabita ulun nasalu ekop nawai mata. Oke, Lady Tommy. Dan nipo untuk dipakan apa? Tahu we. Oh, kan mo pertama solo pertama tuka. Ulun nasalu ekop nawai mata lo matampu. Bilangan pasang logeran, kami tanpa
kian lalong ramang koli-koli urara pokok masalah nasab tidak pada delakian surat Tapi komentari orang raja atau presiden pintar na cerdas. Tantahan nama Anta teh. Oh iya, oke baik ya. Ada Belanda di sini. Hello, Mister. Todolo kapuangan na. Pandang masih ulang masuk pandang kembalayan na. Ada di Paris ini. Hilang alamat itu Malaysia na hotel kian lalu lama ila kebiring na hotel panitona. Berkesayan. Siapa Papua? Oh. Tui paturu-turu to mama. Indelak gawal telak kian lalong. Allah ko hanggang mo tetap masuk tetiung pak ulun na salu kalu totol ka di berarti kena minang alam det to tiung ba kebutuhan gula to mengkara pa karelekan nal Padang rampak pegawai tali adom ni palidan pegawai suling pada malik. Oke. Apa dah singa ngara lami tanan ni tali adom ni tang lain nanya. Lami palidan ni suling pada malik ni. Sang nari-nari inde lalong siosok tarapang situran tadi. Tu di baturu tu tuang makmur jalan kian surah di parok reh tu leadar te sondong pulauan. Tolong namo di sekarang tinalolang na. Angga barra maisona. Sego Mister Kamnan deh. Rumah umbaikan na di kampung dan na di kapure tampa. Tutang di kandian mes utang di lebaran gua kayu pulayan pangilan narara ewa elaran nama sakilo iluan na napagan na bilangan na naposundon pantarisan. How are you? Nalambi pala ito kasi na dadina nadidimi ito pula kasi lulukan na. Di pa sumadi kami ilang tangan na bongi. Ilang kasi ko na dan narilambi. Di tungkum ito mapagana ko nalang trili pa ng maniliato. Di tibusan nami rok kasali di yung babang loli-loli. Dadi mi anak kamuan yung tibusan mi baiti pagantiran malabi na. Di sampai kami temataran bila na di rata tulolona na diala kapumungan rara salat tapi kalibasin na dirubak rampe mata lona banway na isungan tudolona may kutanalon na kami ato mga pinala ko ambe itong mamungan na music tindiang kala kami tama pigyan na kanala ko indo tumindarian na kumodem mo ka pasang indo lana pasangay na anak kamuan lana po ba gantian hindi baiti pamatun dumali saya ambil itu ngomong na maalila tikibirang hindi ito mendadian na kumuha to nariya pa alu ko dako pake dako kinalambi at tuna nadete kula kasilolokan na naman diyang karang duwag to pa kairang sa may ibang api suotato di sa ngami suotato. Oke gelong petanduk ya barbarkan Di pamagkabumbungan niya sa tato yung pala mabusan na hindi ito mendadian na yung taluto kutarunan niya ito mendadian na lobo ang iso tato na irianin kap salve mi anak kamuan na simbo na dinding na lampi mi ano rin na sa mga pula Berhasil. dia lampas sa ngayon sa Sudah kita mau bintang. Saya pernah minta mah. Oh iya. Nalaki Kevin telepon Iya, yang pergi mana mau Kevin Nalaki sa Kevin na. Nah lagi itu bintang lagi Ilang padang itu kesang Nanti saya kirim pas. ditunggu mi tungkunan Petarianto Tunggu ampit tunggu. Oke ya. Tampan awal dina temula mangga di Belendo ditunggu mi Oke, bintang tungkunan bintang. Idona di dalam Kevin penghalang. Oke bye. Ya. Halo. Anak masuk sama lagi. Oke. Ya, luar biasa. ditunggu mi dia bawa pak nasur ada sokaruan na ditunggu mi sekali ya. di karapannya di Sumatera tumpuan berkalian ilang padang di Terkesan tampilan dulu Halo. Oke baik mantap. Wah ini gadis-gadis antik. Mantan gadis-gadis. Nah ini gadis baru ini. Kalau ini mantan gadis ini. Ya. Ini gadis baru.
Oke, baik. Dindami, apa kali-kali dia pernah nampak yang rumah ini yang rantai tujuh dan itu pasang itu sudah tidak lanjut di sana ini soalis. Rumah nampak itu soalis. Anggaran kasih dari rumah karena anda tahu masih sudah yang dokter anda lalu boleh sampai dalam tahun disuruh kurapakan hari-hari. Nato ko siya mga idamin sa kamaman buton si Rompa Abor ang sandang baan tontong di orang kan ilan tanah tontong di kulay na ilaro nila telikuan lemba Tama ka. di sana ni Oke, Rizal Panjayu. Barbarkan terus bintana. Terima kasih Om. Usa ka mendapatkan di kalian soal aku pengayon yung sangka pengayon ingin aku melarang sa kalusun di bataran Mau ke paus. Kita kirim lagi. Oke, kirim terus. Barbarkan. Ya, supaya tidak hujan. Oke, kita barbarkan lagi. Siap, Om Pit. Oke, Pak Rizal barbarkan. bisa mami Andarias tahu Barbarkan terus. anak kamana niya pantarisan na Andarias bara tayo lalong niya pasirian na anak kamana ipakantinan na Mantap. malam niya tumengka tamalin maaliso tayo buda ilang tahun ng pasa di pamanda kung turenge na Sita mamali na simbolo manik ilang pasa di pamanda kung turenge na sinumpa na borong niya lokong may dala ilang lisulim ba tayo buda maapodok kirandang niya Masuk lagi. hindi anak kamana yang nakasimbolo manik ito mga Allah porong ikaw harapan ng kapa lagu pulay ng paasulian ng Allah pagkakala simbol kamana imakan ke Malaysia lokong may dala Perkenalkan dulu. Kontainer, ya ini kontainer. Pemula. Apa dong buat Om Pit pemula? Langkah padaran ni kalau sekarang mau tempuh isungan todoloku tidak lagi ni anak kamane Wakang pek teman dajan na sila Indo kaburok na Wakang nangmi Oke, berbangga na Hukalamak ang pagpiralan na Kesukaruan na Umpajang kami Sama si Durusan Makalimak Bersama lingkulan yang gerak para ibadah ng Anito Kesan Untong pagpiralan na Tungkulan penanyang lalili na padang dilihatun Kurang-kurang bintangin terbang teh lah. Masa. Mendung nanti hujan nanti. Barbarkan terus bintang. Cepat. Oke, cepat bintang nanti hujan. Supaya tidak hujan. Ini Om Gelongnya. Oke, barbarkan terus. Barbarkan Om Gelong. Sudah mulai kirap petaan ini lagi. Oke, Rizal luar biasa bintangnya ini. Oh iya, ya untuk ada barbar kamu bintang itu. Siram panami kapa simbol kamani lokon loyerana. Oke, sama begelong. Anu patah pemarsiano patah. Saya pemarsiano. Oh dia oh yang pertama. Oke baik ya. Ini namanya Gelong. Mana Robert kah? Belum masuk ini. Ronald. Oke baik masuk ini. Oke, Marsyandong, oke baik. Bagaimana bintang Dubai? Masuk. Arab Saudi. Iya, Dari Haji. Aduh, kelapan. Raja minyak ini dari Arab ini nah. Bisa mami. Sana ini. Iya, oke ya. Ano pa naman din ni Mato Indong sa riingit rete ni Bandung Haruman Andarias para ataw. Bumi lamalin na umihidaw tang nasali. Bumi lumasa bumi. Oke, luar biasa bintang. Dijamin tidak hujan nanti nih kalau begini. Ini banyak peminat. Iya. Barbarkan lagi. Barbarkan terus. Rantang buana. Oke. Kumambang may akarangis ang radian po sa nakanakan to kumuha. Talang dalang bilang pinagyan ka talang kapatang pinagyan ka talang kawan. Bilang dalang bilang pinagyan kapatang pinagyan ka talang kawan. Bano padang kian pengajaran ba alabi na ba to rumah sakit. Apa kepin? Kita lagi di Topasa, mapasang lo pong arma. Ya sudah selesai. Oke, Om Pita. Apa nama Apa nama kamu ya? TikToknya Om Pit? Oh, TikToknya Om Pit sangat aktif. Iya.
pembangun anak radian bangsa negara Islam itu berada di rumah dalam dalam ni alu belalang isang kalos di batara undindo kapas sambayangan di Indo mian alu masyarakat dan sangka mamusul palempeng na di panganduan lang at nga nalangi di ba din diyan nagpararang na paratara kumua din na siya upa na paupa parayan na paparayan nanganda pa angin na paribatang nabinti pa dalinding na paritambok. Oke, Sarji Tiranda menebarkan topi hanya sambiran ini ya betul. Mantap. Oke, baik ya. Oke, baik. Oh, Epen, bagaimana Epen? Apa itu? Apa itu? Columbus. Oke. Dapat turut amat di datang na sontong taparo orito langi do di kita benna manang banua di ben nulu matampo nang tingarang siya pamoni arato narindin natara lagi parlamanas na di Ganti Zakaria, gaskan. Ya, gaskan. Tengah pula. Halo, Ayo. Dadah. Baru nak gula nanti nak dilirin di lawan itu bersama. Pintar deh. Kau kami anak kena dian lo kebak panalimbang sikutin tiang kala niya bungsu nak yanakan lo kali lian nuran bak tutang din bisa sana kandiran tangan apa tamakulin na pagina lo ilalang sulit amat itong konan. Na di Indo pasarakasan daw di tangan nason tunggu daw di kutambin na manang apa. Akan limong kubal lang nampak tasik di yung lantian tuyo di landulalan nimi palumbangan lati tangan atondok bana si ayoka bilang kapatonan nimi to inmindo rawonan didi itu saku pokon tulisan tarana paran kayu-kayu anggabaran na kalando sula lamba paunganan toro si sontong langan tangan na sontong unisung si palanta langan tiku tambin naman ang abanua limbong mediyong balaran nampak tasik mediyong rantian tu orang kami matun dumaleso pa palumbangan daw titangan na sontong ya mau itu seren mabir kaya tahu mereka tuak nah emang ngomong itu kan deh udah makan jangan kita seren kita tuak lah kami matun dumaleso ang kadalian mong sunatinakan ko kumuwalan ng kakalan doon sa kakadalian iya tetuk adalah iya halo adik-adik Kumpulan ng ako ang patanungan sumali tuang bongka. Ada Lina. Kalau kami ini na po nini, todo makakuha na. Halo Lina. Belum metongkulan rin sa lahat ng kumpulan ng ako ang tukandang. Oke, ada Nek Rani. Ako ang lima tuwa. Halo Nek Seren. Ang kumpulan kami ini na po nini, todo makakuha na. Mana gigi? Iya. Kalau na ini, panuan ini na kaisuan todo na. Nek Seren sudah meeting. Oke. Di puni tuduro kapuangan na lamay te tanggal
lamay terawanan tumalo lipo tumbakulau pada marile atung. May tungkulan di Pinanian makalima na do may tungkulan di yang Pangbasi. Oleh Komjen Gala. Kami kutani mani. Oke, Purnawirawan. Tondon to batang ka masuran nasan do kumuha na maarara to kesan na dipasundok pasarakasan dan di padang dilihatong iya mo nasanga nene sa kalota lo inina to kumuha palo kita sule lang ang bano. Iya. Kutole pa balo si pasule lang ang banua kasi parakan ki. Di pong kawakan nene na po nene, di pong kaparontong todolo kapuangan na lami tongkonan ripinanian umpo sangka batua ariri sangka pasalinan manda dito tulamben dito romatindo lante padang rileatong to kumua sinene sene so tobuta ti pamulan na di Indos sangka na tongkonan layu kalau ini na disanga rapasan sardimbobo. Na penggarontoy tela long siyoso to kumua milanayate tongkonan dinay unido tetangan lindo saraka tongtongan na tongkonan na do sobara sibali bara tau ampona ba tuturiang na puang tukandang lo may sarapong nadadi siya po isoli si bali siya nepanga lamay tanete tokesan nadadi siya ni tondok si bali siya ni tondok lamay ko na nadadi to payallo nanaitas tahu sang pulamisa salamisa na indela long siyoso tarapang situlan tadi. Masih kesambu lako batang adik kaleta masolan nasa masih sebalida lako. Tundon to batang tangke mairi to kumua tang ladigente laka kayu pakatang rek ladi. Sanga binte to kepe sanga dina digente to turu bori sarindik na nenek na po nenek to tuntang dan karasan to dolo kapuangan. Indo mi boleh tidak danan sangka na tong kunal lain di salada mite sangka pasalinan na kaisungan pa kalanduan lante basi tangana di pasila ora mi dandanan sangka di pasilente perala mi dandan palelean bilang kapak tahunan ni mite dong mak bulu walu kalau kurang dan lagi karena bo masuk bo bisa na ko kalelean nuran pe pale sunung kami lantang na pas amanda uturenge na ditonno buah mata sa kami landen bang tau dari pintan asalirina dan nak bilangan aku kalau sampai sindun pelen atau pula mangkali pelen tu bilang dolalan ini tarung komalia bilang kapa tahunan ini kumilia kali-kalian di gente sibu ang batu bilang dolalan ini sibu muang mas sari dagi mayang tangan diambil malilin bilang dolalan ini kalintaro tua bilang kapatawanan ini simbuang lapiri bilang kapatawanan ini pangalatan manto kumra manapa di Indo ini simbuang na pandebasi bilang dolalan ini simbuang apa tuh ngedite ba kami awentang kebulawan bendang panikuan parang kasang lolo tandung indi aw menta bilo bilangi kami nilakir lalong tunan nang amin de gorang adi yang kilo natin nanay turu-turu to mamma. Oke mal. Ro re to leya ka de lalong siyoso. Satu ekor kerbau dikasih. Di bagian kami malaka yang luko di patunan nang amilin po gumaran. La dinai unta tuwa ka duko na tedong ma buru alu karabo ma sam go bisara. So la baita awan olentek. Ya mestinya dikasih kerbau satu. Nah di pasundun na koran dan nalangi lako kalele yang nuran saya lo koran tangan aton koran tiku tambin na saya nang ko kalau lipo tumbo kulau. Rampo kapentiungan ni masulan nasa kalangan tapi lalundun yang gamairi.
Manda piti yung pela lunduni, inde parangka sang lolo tandung. Inde bandirasang kamo-kamo, inde tangkaran 2 riuk awa menta bido tilangi. Siang baralamba si barung barana, tombi saratu. Ko tuming katedong sa ngalaweran laku medeng na salim te pelalan. Lalangang kan me basekale. Kumua dengki manito tamatuka to tama solo aja may ba banalimbang urun na salo ekok nawai matalo matampu. Tangala si kaloli ki tambukan nesun tanga sili salaran ki pa adu paria. Sangadina lalindo kita mate ada na rante kalua ama aku lolong lalidan kita mate sangkana kandung kalunaran lama awo tang kelesoan padengki mani si panglola lamba tambukan nesun lasi saladan pak adu paria tate si bunta kilangan te ada na rante kalua ta tu de bang jema ananai lante sangkana tandung kalunaran kumua lagi parok kirian na to tang me kasangka ro korean na to tang me kaalut tamale tamarampe matalo na lampi ikilil namparak tamale rikiurun nasalu na dete ki pitu tangga nagana tamale rukurampe matampu na dete ki na di bawata sangulele katuanta tamale sa bolo na way na di pa mapitombang rukuan kolong tataturo lang titanga na tondo kalatik tambe na manang ngana te dainan tu kalo lipu tumbo kumuku lapu po bangkang ki taro to anak apa tangamen lang to tangamen ni pati maulo lulong kilan do tamate ada anaran te kalau kalua maawa kang kelesoan kimi karapat tamate sangka na tandung kalunaran la di pasare kota matangana talangi rangan lir para na batara kumua de no upa mo upa paraya mo paraya na kuwang titanan talo datangan na langi kung asamba patulalikan do kasuangkan atau puanganan. Terima kasih bintang-bintangnya. Lawan pa benan ni Komendaun Sugi solamentang tianan na diorong ilolorang ka amo di kulay ita abitaruno. Nah penduan nah bengki man itu tama tuka tama solo tama teh ada narante kalua tahun nisung kapadean tabe lago kita to paruru ta pasule itu parurun ka sana apa dengki mani male ma loko-loko kung kalemo iparurun ta kung kaloli tangto dua ma puta lolorang ka ta la bira katalakang langan mak tengkenan doke langan mak takin dua lau nisu motor rotoboko la di parili dan korokorian na nenek mangana sangka todolo pangalentinan panikuan ti pamulan na uradukan bulu ala dan palelean lantai tangan tondo kana siang baralamba bombo mendiatan na indela long sioso atara pangasi turandadi nalanga mentue lente mentue baroko na rimba kopote di bolong. Pakai mah bulolong ki pakalua ki batu bateng ta masindung karangan pa inawan tam pasule parurunta. La di palidan kolok-kolok pekalo soran diong sangka pengka diongan. To kumua na ku matodo tangan langi pu masamba batulalikan do masuangkan atau ponganan laupura ko isang pindan lau pipi ko tanatak sang gori-gori. Mu tontong masak ke mairi mada dinding ulo langit te kuli na padang do titikalebon alipu santa kasalle. Mu lambi Mendaun Sugi solamentang kean. Mabentalun na ke di Indo isu karena lu batu sangka pasalinan alu pemelo langi sangka loson di Batara alu guna manurun di langi sangka malabina anak kamuane tu na pentiongan ni indi lalu masih so atara pangasi turandadi riwat kuna lumiling pada tekoli na padang tabe ta si kasiri datu ta si katumpak ampulen bang ta silo abangan lalang. Maafin apa na kumua diyo natin dong mabulualu karambau sampak palesuna tabe takatangkin ni matang di kalita diyo na tidong piposonda na mali batu karambau di potoding kalua lakote lalong sioso tabe takatangkin ni matang di kalita belana disangkin raka nalusu
di Tinggoro rakang labi rakana di Pasilaga. Iya, makanya dikasih gaji 1 ekor kerbau. Tak ada kamu lama yang mata lo. Kasani rakana suara nasana. Kamu teh matampu teh. Kasani rakana suara nasana. Sembun pekayo ta masalah nu sampun nanti suara aku. Tentong mak mata lu mele buang matur tangan langit buang samba patulalikan do masuangkan atau pawanganan toko mua. Pura akan iwai sapi dan pipikan tanah tak sanggori-gori kamu tadi tanah talu do masuk aku atau pawanganan iya matu buang matu ambil buang matu anak buang pina masallo. Dan upa paraya kibu paraya. Ki siria rupa mana dinding. Nasundur lan lulukan nate tangkian suruh. Upu pindawan nate tetakan dindo. Sarang. Lagi baik nampil lah mau laku kamu seksi maklakan ada. Kasih lama-lama. Ya. Yuk. Oke. Orang Tongko sudah datang, guys. Iya, membela penonton. Oke, keluarga Tongko ini. Membela. Saya memfoto pacarnya. Kita pacarnya. Iya. Mantan pacar. Mohon perhatian kita semua. Bapak Ibu yang merasa kehilangan. Oke, hari official. Hari Sabtu saya OTW dari Penopo, Ompit. Masih ramai kah kalau hari Minggu situ Kalau hari Minggu sudah tidak ramai, mungkin ada acara lain toh. Ini hari Sabtu di Kubur. Ya, kalau hari Minggu tidak ada acara, kalau hari Minggu di Toraja. Jadi mungkin ada acara-acara lain lagi, tapi kita tidak tahu ada di mana ya. Minggu depan pasti ada. Inilah yang memiliki apa nih? Nah, yang berfoto Suaminya kan Hos magang itu. Indah katanya. Hos magang biasa, hos magang. Satu, ya rata-rata kalau satu penguburan ya mungkin ada juga di acara pemindahan biasanya ada, tapi kita tahu di mana. Pasti banyak itu di Toraja, apalagi sekarang musim libur, jadi masih banyak acara. Ya, mau potong kerbau ini toh? Lama banget. Mamang kawat tinggor ya? Waduh. Kerbaunya sudah potong di bawah sini. Makali udah. Kami nasang kami ditondo. Ya, ada desain lagi, ada kerbau dipotong satu di tengah. Atau teroyong? Siapa tuh? Mati, satu lagi, dua lagi. Dua lagi. Iya. Ini lagi dan hate lagi. Belum kirim tinta. Belum. Oh kan pinjam berapa? Empat ratus tero na mati telo. Tidak ada pide tarampak. Iya. Halo Beneng. Halo. Mantap. Ito rapat panitia. Yan kamu lang tama bagi
bayu lagi pangit kalau bisa dia dulu. Timur kabayo timban ya. Yo. Oh. Udah pernah aku tak bisa. Pertama nanti tak bisa, aku mali ulisan. Halo guys. Mana ya Kul? Selamat siang, ada di bawah sih teh. Oke, guys. Beli aku guys, sharing. Sayangi ususmu. Ya, usus. Oh, semu. Baru kan Pak waktu beli oyong kira. Kira kan Nomor kaya, ditolir kira ka. Nata kasih seringan. Ya, bisa dinas kami tuh. Tak cara tolir kira ka. Ya, bisa siapa? Kedua ya tuh kamu mati koro, kamu masalah. Sige kami. Dapat untuk bicara. Susimasebo masyal kerenti mentama. Tama mentama marombongan itu memulibete na masalempang. Sige ito may. So tomat rompit. Wah, sudah mi. Ada nanti sini. Yo, jadi ya tuh bayu susina Yosin ke siya bagyam nila ko to napakita to lamang jamalan. Yo, pantokan hindi teh. Pantok ulang. Hindi teh. Yo. Nah, ada kerbau dipotong di sini, guys. Di samping. Kalau mati orang begitu tanpa dia ninduk beli pasadia. Ah, itu kerbaunya. Oh, dipotong. Nah. Jadi itu pero napapanasan linda to sin kami na abami may. Ya. Yan di mga balakan to kumarululu kami awasi yung kumarululu kami karkin yung tuloy yung mga balakan. Susilu ka to yung balakan, misatero misabay. Yung na ya. Domo yo. Yo, gimana itu? Dari di mana kamu manusia bernama Daroko? Bilang pilo tuh kayak no. Kasih beda nama watamu. Jangan, jangan mainan beda nama watamu. Hey. Yo. Belapor ko betul na nga doon nito. Puta rin mo to po. Kumangarap ko rin ka. Weh, songka. Oh, yan na yan ito. Ang kikoro-kikiro na mawatang karikana. Diago. May misa, pero mga po mga bayaran ito. Madiago to, beni tayo misa to. No, masih na daw lang yung buliman na kipapon na. Yo, why? Naman di daerah to, mante. Tiro din isang para-para. Yo. Kaya ito kamu magampanan, ang diyoy matingguro ko din na mapisanan. Lama kita kopi apa kita? Oh, oke, waktu udah lagi kita minum kopi. Beginilah kalau kita di Toraja guys, kita minum kopi gratis, makan gratis. Makanya kami di Toraja itu gemu-gemu karena banyak sekali gratis-gratisnya. Oh, ada kopi komisa ya? Terkawah. Oh ini kawah pas kue. Oh iya. Wala bitiru kamu nang sudah aku udah bentuk sa no. Tiro kay nang apikakalia to. Oke, kita ngawa. Yang lain kopi kita ngawa. Memang kerja na kasi nagkelena sa palmo. Bisa ka para si makarang. Ini namanya kawah karena tidak pakai gula. Masih kalau palmo pinasa. Bahaya. Woi, bahaya. Sakit deh. Sakit nih. Yan na masya na tayo naman dito. Alam yung school eh. Sakit. Yo tayo naman dito.
Ah. Bisa ngalah. Iya, oke baik lah. Ay, nasangkin ng tako, kinatay kilaw. Ah. Naula de me sudah saskinasam. Nasam tako to. Ini, sini. Nasam tako to. Ya, sini na deret keluar to, nasusi mo to. Ya. Ya. Oke, salamat ako na Gisel. Mawatang. Tapi dah pada tahu. Oke, merasa na Gisel to. Jadi aku tolong pala ko yang untuk kamu sulu anak tuan masyarakat ko biasa na bisa dipakai lebih pakai supaya patondo kana sama jamalan. Kita ikut ambil terus nih. Iya. Nah ya tuh jamalan memang orang-orang punya skill. Nah mana orangnya lantangan. Utamanya yang kejujuran ya pada bilang. Iya, tapi aku kalian siswa Ini purat cole, purat. semua akan nanti Siga po nagpurat to teka sale. ada Si malong-malong to purat cole to teka sale. si ulang na to kung mo tapi ako kita ako makahapo sulang nasang anak otomatis yung Purat to teka sale kasi. Malong tongkonan to kung mo tapi tama misa-misa joto inan papapangan. Oh itu cewek dari Palombo. Penganan Ada cewek Palombo. Susido kalako seksi seni budaya. Cewek Palombo teh. Iyo tomak duluan, tomak randing, tomak bagong, tomak suling. Iyo tapi tapasak kaleta. Iyo boleh pa, lako kita mintu tomak rapu solan asam domay di tongkonan. Mak misa-misa ini inan papapanganan. Siulang na to, lako kita penerima tamu. Lacong na lantang karampuan, lato mak duluan Ini Palombo itu lah. lato mak randing. Sulana ada. Tuma abadong tabi ta pasadia dia mo kaleta. Oke, mila guys. Kita ngopi-ngopi dulu. Pengusaha di harga pengusaha itu. Ade, mau kamu? Pengusaha. Ya, mi pakai baju mi seragam bilang deh. Nagpana just fine. Tomak badong mula sakka ke jong lantang 38. Tomak badong lama misa-misa ke jong lantang nomor 30 karua. Oke, saya mulai sempa. Ya, Itu purat to tegesan weh. Ya, merti sang mana kumisa ini Karena kami masyarakat. Coba itu purat to tegesan, Mam mira ka. Amam miliu. Coba kira Enak sekali buatan Tokesan. Kalau Kalau bisa berkelanjutan. rasa kira lah, tapi rasa gitu itu Mami. Bersusi sana. Purat to tegesan. Pokoknya paling enak. Wah, mantap. Pertama itu rara bubur. Ya tapi roko mubangan na ada narante kalua yaitu kita nala timeng kada mate. Lupa apa di Pangalonaran. Iya mutu rombongan na Bapak Alex sampai Bayong Injaliatung. Rombongan na Nenek Seren Pak Gasingan. Rombongan na Pak Nenek Seren Pak Gasingan. Rombongan na Nestor Mamujo. Rombongan na Bapak Reni Buntubone, rombongan na Nenek Randi Liatung, rombongan na Pengari Batu sampai Barung Alibay Gambisa, rombongan na Ambo Nenek Tanang Tondoko Sarapung, rombongan na Nenek Pidel Tondoko Sarapung, rombongan na Miskel Rantelino Liatung, rombongan na Nenek Kepin Gandang Batu, rombongan na Nenek Ade Gandang Batu, rombongan na Bapak Arya Gandang Batu, rombongan na Bapak Leni Getengan, rombongan na Gilpi Pangrorean, rombongan na Nenek Geo Sampang, rombongan na keluarga almarhumah Nenek Sakke Tokesan, rombongan na Ma Pepri Palu, rombongan na Bapak Akei Rantelemo,
rombongan keluarga besar Batu Tim Elektrik PT Malaya dan BTPMS Malaya, Lokmai Malaya, rombongan keluarga besar karyawan dan PLTA Malaya dan PLTA BMS Malaya, Lokmai Malaya, rombongan Bapak Joni Simbuang Mappa, rombongan keluarga pendeta dan proponen Kelasis Sangala Inde Sangala, rombongan Nia Israel Batu Mama Sarje Bulen Bone, rombongan keluarga Nenek Victor Posi Tokesan, rombongan Bapak Kanor Batu Nenek Hans Aryang Makale, rombongan keluarga besar alumni SMP Katolik Sangala angkatan tahun 1999 dan tahun 2002 Sangala, rombongan Odel Bagasingan, rombongan Tirri Bagasingan, rombongan Nenek Anne Leatung, rombongan keluarga almarhum Mama Rusma Makassar, rombongan Nenek Maya Benne Tokesan, rombongan keluarga almarhum Mama Lili Batu Nenek Rainal Angkona Malili, rombongan Daniel Besau Wotu, rombongan Nenek Efe Wotu, rombongan keluarga almarhumah Mama Epping Rantepao, rombongan Matius Soli, Oke. rombongan Matius Soli Tandigau Batu Bapak Selin Jomai Jakarta, rombongan keluarga Nenek Anta Tokesan, rombongan Nenek Ari Makale, rombongan keluarga almarhum Martin Limbang Batu Pengeripa Batu Pengerida Leatung, rombongan keluarga almarhum Nenek Sepen Tongko, rombongan keluarga besar keluarga Nenek Tirsa Tongko dan Buntu Leatung, rombongan keluarga Kebauti Makassar. Iya, nasa mo dito kita na rarabuko lalendu orkode rakna rante kalua. Tabi lah pagkira tumangkan na di sa abu sa ngararatan din ng protokol. Karingan mabata di kalita ta karang kasangki ediran kumundong sa diangkaran lalendu orkode rakna rante kalua alkilan orkode sangkaan Tanjung Karonaro. Oke guys, kita istirahat dulu guys ya. Oke, iya. Kopi istirahat dulu sebentar ya, sudah tidak bisa dikasih lurus ini tangan nyempit ini, sudah sangat capek. Wah, maaf ini guys, tidak bisa dikasih lurus ini, butuh lagi teman nguru ini. Oke, sabar dulu, kita tutup dulu, nanti lanjut lagi. Oke, terima kasih keluarga yang sudah kirim bintang tadi, dan belum sempat diucapkan terima kasih juga yang sudah komen, terima kasih banyak. Iya, Oke, selamat Lebaran.